receive your blessing. Yes, Heavenly Lord. We receive. Kawan, nan Senesis umi pa ne ugi yang kecil ni mesangan ranwaj. Senesis riesa kuno kotari pilkacin mahsanih. Met kecil ban wiahda aramas. Kecil ban wiahda aramas rasohng kecil. Rabanan ke manaman en kaunda mahmakan menpihr kan man to lawalo. Man laud o tikitik koaros. Kotar kecil wiahda aramas. Ap kecil wiahda aramas rasohng. Kecil wiahda ololi o kupuramawira. Mahsanih kumakaparapara o Koht kama kan pahn kosan la wasahn nan sampa o kaunda koaros. Ikiyang kuma manaman kaunda kan menpihr kan man lawalo kan kota pilkacin mahsanih yang ra kuma kilang pui kiyang kuma met sangan tuka koaros met wararal kan mia o sangan tuka koaros kumain wiyaki ama men tungal ong man lawalo kan o bilong menpihr kan ikiyang tuka kan o kisin tuka kan porenkin kangkang ariya poita Koht arinenen kupur perenki wiyapan nin lima pukat koaros ari pongo imsaklar o ran parodor yemet watapan mwomwen ran yemet watapan mwomwen ran niyay uya mata wasahn men sangore igo se yair me lesson ka school me Duwen Pwopwoud puegiano kesempwal iban take slowly cheban gola wawai lale puen pisechik en salamao puan sama chelnak chela soyer ta kauno mahsanih gituan lio ol te Duwen Pwopwoud okay arya cheban pilata tatongin ni Duwen kauno mahsanih. So iban ko saya aja iro kay me pit tamak che watakere tamak che watakere ro kayo kauno mahsanih chelen wiahda aramas eso chokos ko saya nga poto apo ko saya peni Koht chela same a child Koht me che baba Koht sam Koht na Koht ngen sarawi okay o Koht sam Koht na Koht ngen sarawi kaya wayo ragenda triune Koht so ima che kamele la po ima puksaraw ko saya okay aramas rakatang gunral so lang ragenda Christ only to it Christ kelea okay renda Jehovah kaun Koht sam kelea okay okay sudano ko saya Koht sam Koht na ko saya dor ngen sarawi Kitail ko myongoy atay poso na mimipon the triune Koht traman abni mom silu okay triune Koht sam Koht na Koht ngen sarawi so iral me masan iral mo ko sa ipa no ko saya chay kapikada aramas ni mwomwen Kitail okay chaypan klang melel magchalinda Jesus got to nagate de kap chaypan ni Romao nan John 1 is chupang watak at ako time up. John 1 magak prong watak. Ako sa kasaya tuwan, masano minit chapin kawa tuwan nit chapin kapikipik mekot. Sampa. Nit chapin kawa. Apo ko sa kasaya kutiyo lel masano wiara masala. Smekot sa kasaya Jesus. So Jesus yanger nin chapiyo. So iwasaw miray ko sa kasaya. Let us make man in our own image. So, pensan sa lamao kaya okay aramas kung ko saya o kaano ko saya nga po to. Okay? Welcome back po. Mata po ka pilkosan ren. Kutral pang ko saya so lang po. At chay po son yi Christ. Magchay sa wewe ko pug sarawi. Chay pilpangking kawewe sa pong. Okay? Kaano sa po to ko sayang Israel message mano. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ngaria imo kapung chalda ni mwomwen ni
So kayo kesempwal kapung kitail ta ni mwomwen hi. Aribanin dayang komutame Satan mona ibang saya Satan ni mwomwen hi meta. Iko saya yar aramas amen uyawi kita physical uyawi kita emotion to it pepehm mata o inang uyawi kita spirit uyawi kita ngen. So mwomwen kitail mwomwen atel uyawi ta mwomwen kauno. Okay, so tama Satan kailong kitail aramas kilang kauno retail ngar kilang kauno retail pokitak chail aramas chail kapukita mwomwen Koht. Are Satan nan story in Satan iaman angel ako saya fallen angel ison worship kauno man is ayang menan lang ison papakot apole lan so me misled piti millionin irail chon lang kan po emen duela kot ar kauno sekendido. Okay, chaiban ban study pisetigen moyap ka school gumora ni arala pime watakata ng buksarawe piskendido ariyan sa me piskendido awialar kapikipik kauno. Okay, so anso me kilang Satan anso me kilang aramas kailong pokita men wiala Koht akot wiatak chail aramas. So kampan matawa yawan mo kesempwal kamu kesempwal na kamu sejukun ronga sang kamu papa kamu nono kamu sempetak kamu chon momotso kamu ako teme masay aramas manindayang kamu kesempwal intindayang kamu ranat na kamu kesempwal pokita kamu kapikipik ni mwomwen Koht ni Duwen Pwopwoud keponangan chon langkan ponangan Satan. So Satan kilang kitail kin kailong kitail ikaraban akan attack imun jijiya ko sangnya eluwak men wiala Koht akot wiata ko ngoy ni mwomwen karadang kan kailong kitail atay lumun jijina sampawat atay sailakan morpan toror pasam. Okay, so koryaw enurame chay watakatanan wasahn wadawado ako saya rabanan ki manaman kaunda mamakan menpihr kan Kitail. Okay, kauno kasayayar me toja awiyayar sapol mo kapikipingo chay pangwatak na Senesis 1 na Senesis 2 tuwa nakachang kapikada tao aramas so cheban chapter en aramas po time o ikot imen fokusang mepit ololi te Pwopwoud. So kapikatar sapol mo kapikipingan nakarang kauno kapikata ololi putin dame mapanan ki manamanin kakaun pon menpihr kan pon man karap kan kakaun sapol mo kapikipik and so koaros mekin kapikata ehukipene euran akan mahsanih mahmw. Okay, good mahmw telingan kaselel. So anso me wiahda aramas kiyang rap kakaun manaman kakaun sapol mo kapikipingo arya anso me king kapakap kitchiya kong kitail may bang yo kapakap kitchiya kan bonbe okay ya chail chiya ya chama chan ligang buksaraw po chiya ma wo kete kang saran po an bababe onni. Okay, jay bang lang buksaraw yo kasi ya aramas kapikipik ng mwomwen Koht wo kitail kakaun mamakan menpihr kan so kaya chay ko samdin tiyak pena chail mo uwang buksarawe okay kin gola lai tragan masa poyek pokita ramasak pako ape okay me araile wang Koht kelai reosa me pako ape bangko na masakrail. Okay, pokita kauno kiyang kitail manaman en kakaun man karapkan menpihr kan sapol mo kapikipik so chay chuk ma chon miya kay chon ruma makin ngay chikita sangan megach me kapar 1 2 kapar
Ay no ka kun tae malte ka pa chai dan iklang pa kan nei chik nam sir pa pa long mo song ko. Tuwa tiak me pass down me kat to ko do up estomelen. Pwe wong ta ma kau no masani wasa. Kecil sejo ahneki mam sarau de kamsik anona bani kamsik sanggoso kecil kakaon kai teki animan. Oh yo. So ma cai ban rongata me son poco ye me mortere cai ban suik pui wasau me chepelkin ngen stout kin sai lo ko to ya pui anatang kecil. Okay? Na wasang wata eu wasang me cai wil wata kata me Koht katin kapikada ololi puen rasohng ako saya aku nanira cik riesa kwalu Malakan map chakata mensang mau kalangan kiyang Koht sampai katin kata iu kiyang Kitail me Pwopwoud te kapikipik kau no ololi iwat watak nan Senesis so ira cik riesa kwalu katin kupura mau ira iar masanong ra kumakapara la o katauto kumakan pan koson la wasa koaros ni samba so ira kay kesempwal wasa okay kayo lo kaya wayo mahsanih bless them kapikada all li bless them kecil caikin all li daja pachpanaro na ichuk cai chukan wadawad cai bobotkan pokanon bless them caikin daja luspewe okay minta kime sangat nikapikipik kau no kuperang Koht cai lang Pwopwoud pansemeu yata oli ekapairata abut masanong ra kapara-parala so damet pong ikas school ki songkan makin loyang at child cai syukun buyane ya planen Koht na child kinumula imula nan sensuet okay imula nan puanso koros at child mokit kan at child kamelel kan praksang kuperang kau no arya tebel gempurlong puang kalutui ki child yang kalau kay ki child po icha a target kakailong kung ki child so we yang ki child witting ari mahsanih kapikada all li ni rasohng I bless them kapairata abutin tangra kuma kapara-parala matawa kau no okay pakikin matawa an ki sense of humor tuwa cha makaparan ikakasasangnya nemo mana design Kitail nemo mana wiai Kitail ta escho wiahda mai bang ko sa sansan kapikada aramas toko puelo buko ngangi o iut kiyang Kitail buko kiyang buko renolo linda okay maud wiahda aramas ari rascho toko puelo ira pepehm chaila sa yamuna chai ko wiahda aramas iraw ye ting-tingay iraw ye linlimbag raw ye kokoros selbanji nam sewo irabaw ya aramas okay so tuwa kau no kito chay linang pok chay enjoy totokon wiahda aramas tuwa kamangay la ime chay banasagame God is for us okay ime chay banasagame God tokong Kitail okay kin message to niya te call ya amay wat-watak na ipok sarawi ikakwan diya nga ipot oh well may tames okay mo himenchelen wewe kime kamao petrail kauno created sex okay kauno kapikada Kitail wiahda ni child tupso ka wakpasang mentotok okay estukito sapolo amma hekito ni child tipson totok iyar ko saya wiahda aramas okay so kichay ka asame oh God loves me achay kin matmataw sa pungong kau no chay mataw me yokot batlukop kikilan dito lingar-ngar potame paniriro ngay sabong chorp sabong chak kemela so nasa no mahsanih me wongko cha limbak
aramas mau aramas patukul pansangan memurto yo nan marain rasehng kotipin rasehng koto mora tipe ora apa pan lelanso ma pan nek pasang. Okay, sejak kasa macam memor nang kalangan ng kotaman mepakong kecil ijak cai mesosai. Makaratan sa macam sosai cai mata sapungongi. Lela cai wanti ang popo tapak cai gildi. Aramas meso cuka popo tong kau no Israel mepangko nang saro ko po kita. O kasi yayar wasay rajuk sa walu. A plestem. A kapayr tara popo to ara union ara eupano abudun tara kapara-parala audela samba. Ikara pa na yasa magkauna bang kolo ka puinin one world government puegi maras to repent sangan Bill Koht ramen depopulated ramen kamalawlawi aramas. Ceban matawa isko pokan men kamalawlawi aramas. Puegi nan masa ng Koht met chay lugita ikara pang kauna kito chay linang ikara pang kauna uyata ololi bogita iranut create wiahda aramas. Okay? Mwomwen wiahda aramas. Iko sa yayar mescho apout puinin K movement diklang ranji yomian Israel puksarawi merendame Koht King James version arawiada Queen James version rasongan rapa wiahda mian Koht apout. Okay, so chay miminan time aramas kaudan doom kaptrakay. Okay, bin wiahda rail kosayen fit and kosayen pan kapaliara tamin senarail rastrumen by kiyang Koht. Okay, so kosaya chay pan kapara-parala o katauto ka child ka pa nuwa sa koaros na sampa. So irala kan menaway kan maganinda. Isman tak lang ko to sawat go back home. At chay pan ka quote scripture. Emnam puksarawi. Send feel the herd. So chay pan ka klang nani child back office in nan kono bata. Aramas broadcasting sang nan Micronesia. Nan mainland nan wasakaros nan Korea, Japan, China, Italy, nan kono bata. So child fulfill child sapang tama kono masani child kapara-parala katawto ka pa child ka koseli wasakaros na sampa. Abanin nan magchela sa kaonak child miseli wasakaros na sampa. Pogita kupurang Koht pan poita seli nan sampa. Wasakan socha solang mia tuwa nan wawarot po kita Satan makakaon doon sa apan chay bangkak lang wasakan kaitek Duwen Koht kapal lokolok tupak pat kultur mimi wasako. Okay, po kita socha dengan darkness rotorot mimi wasaw amak chay broadcasting on Koht te belong ng pungatay lap sang nan way chodro tuwa chay pan matawa light in kaon wasakoras me parpasang ara chay kapayata tama ka ano masani chay lang kapara-parala o katoto ka pa chay kan ang gosan wasakoras na samba magarada chay chepi ko nong akakamay o komensyon na ni way purala na sapo mo so magchay ka pa yata tama ka ano masani chaylen mi wasakoros na sampa kalingan na la mare wasa magchay miya. Okay, so wira magchay wata kata mesang mahmw kan mapchok kachta pong college yung kung kutay nan Senesis. So wata ger Senesis riyesak wano ko diyo. Wira magchay bilsair nan wasahn wadawad kauno kitiar nan mato. Okay, nan mato tuko kan pemasani me tuko me rapan kang o tuko me man lawalo kan menpihr lawalo kan bangkang aranan ira tikitik nan ira laud riyaw silu ko ban share more kasi ya tama uyawi bugjala sayar men fall all aramas kapag aramas ira fail tama ko parang ko tori ira chapta totok ani kapikipik ansa ira kilang Koht rakin ko sa ipa na ira sa ya ko parang Koht kilang ira fellowship
Okay? Kauna pi kauna pata song kan mirana na kam pu Iran memor. Are ngay matawala anan iralat riau silu tame kalokologen tatagut ko kiyang ra puegi sabay ko. Akchay kilang lang chuko kan kaitan chuko kan ap menpihr kan manakan rebel mongmonga. Man lawalo kan rebel mongmonga menpihr kan pipir selipen mongmonga pokita kauno sangat ninchapio mahsanih. Kasi yang oloi liyo miya kan ramonga me kauna pata miya kan man lawalo kan me pil kauna pata so chais chukam kamonga rebel memor pokita kauna makapikral ta kauna pata tamara ka kampor yung memor seli ya wasara mimi ya menya environment and nature maro yung memor lala. Okay, so kapikipikin Koht scientist ka ut kiyang penaral kento de solang kaitak solang up palian lamalang ka kilong pinarail nta magchay kapikipik sang monkey yape so pakeo. Okay, so pakeo tama kilelen me kauno chay kapikipik sang Koht puegi emir nang puksarawi puegi chay kamelelo o puegi Satan target di aramas puegi ta Satan kailong ki aramas Satan sutra kadarop ki kapikipik chiko karapao the monkey de lion the menpihr chuka drop kan rail poros chuka pagpagtan ni mwomwen Koht Satan ka drop ko komunyongoy ponang kapagpung ko pon kauno kapung kitrata ni mwomwen Satan luwa karata Satan pangan atta aramas anso koaros. Okay, nan nan tikitik silisa kewo tuwecha ko ni kapikipik imsakla ni ran kawano kauno mahsanih Koht are inanan kupur peran kiso loka yang wayon ta very good tuwecha ewe kapikipik ka nakakan mahsanih good ansame lelaramas kapikata wololi ansame kapikada on the 6th day mahsanih very good o kasale yang komuyong ay makauno inanan pungking kicha kilang kicha pungking kitra pueki kilang I reta pue mahsanih ibang kapikada aramas na mwomwen Kitail so bilbed mahsanih me very good tuwacha inanan pungking Kitail. Okay, imay ka school kan meneklaro may tang Christ am maur pue ki Christ kapre yugalar yang kauno tama kauno wiyayang ok ninchapyo kapugu katani tuwani tami ko saya ganuk ninchapyo ko saya very good so tuwacha Christ katsto pola kecail poson lai cail kapre yang Koht amen Christ kapre yang Koht sapol makapugapuko imakareta kauno peren ki Christ kauno pung ki Christ pue ki Christ obey kapaya takupra mahsanih karusya bang pertisang maromoy Jesus Christ nan lang samba pansamba pue ki Christ bagyang kuprang Koht ya kuprang Kohten kapreto ololi aramas me kapikatanin chapio. Okay, so last point me mensayro ran kawano ran kawano pagchayban irong nan kautialo chay isang irong nan kautialo po ran kawano kasaya me kapikata aramas ni ran kawano chayban sun chok nan kautiali sak silu magchay bilwata kay ran chayo puegi kautialo kaskasali ang kachay namban Satan kautiali sak silu isak waluwa kasaya arwasa kiset meudan anana kupurakang armeman melalakang ayan rapakita wewe namban mano pue nampawet wewe ki atanaramasaman ariyet wenepuki weneisak weno sai amen ni duwen wadawad ya sama child keninda namban Satan yomo 666 ano men sangat cuya kapakat ngay matamatawa tame pilanane ki eso da 6 de 66 atame pilanane ki en lel silu arya tame ko tongnya Satan and so koros agan menalasang Koht
Okay? Sang koaros me mau koaros Satan can ewa karakter kaya ngayon da manipulate akan men alasang akan men pichi akan men kamu mo yang me bantu eta. Okay? Kamu mo yang me bantu eta i karapan arail pilwiwiata chipape pokita remen control aramas Satan men control aramas ansama kamu psaban ngenen Koht control aramas. Okay? I karapan arail pilwiwiata Satan sangan within loose plan copy megot mepit kaun o troyo ibanong la nimunan so up om 666 maybe kapag game mesanganta ananen baksilu 666 atama ko to ya puegi child wato ko kauna mahsanih yang Koht ngayon saraw let's make man in our own image child wiahda aramas ni mwomwen Kitail. So Satan aban use aramas o dame 666 ki puegi emen iko saya remen copy makauna driyun ebil songon wiayang iyan driyun apo use aramas use kapikipik Koht puen palian ke kupuran Koht kareta kamuyongoy may ban ko saya ol popot man puegi ko saya ol li popot kamuyongoy ol popot man li popot man maktasodbang kaprayang kauna tramnor Satan ban use kita Satan ban tatong kang kita pokchan palian kupuran Koht. Okay? Ari ya palian kan caiban memor ke penin sana child. Kareta kapal chor caiban kengkilkilang. Korus ya memuitang Israel nor kupuran Koht poitar Israel planen Koht inon Koht blessingen Koht kapayan Koht mimi porel mimi poneral seri. Okay? Imi kos ya ke mesoja wal. Satan ban wiahda chailan namanam suwat ke kauno Satan ban wiahda chailan kasangat ke morin solang pokita wana piti ke chail apan sangon piti cha aramas cha yo lelemun sampa apan pilelan sama Christ angels kan kokoton destroy the world okay aramas pan lalawe okay aramas pan aral lingor-ngorong kauno laud pokita reso kap trakai nan witingen tepel. Okay, makarata kamu pan inanen kalkalangan ng Jesus ran koaros. Kay de puegi komperta miamoni, kay de puegi serikan baik. Okay, apan sipala mepit Kitail. Achay malia la chay mo yung banan so koaros kalkalangan ng Jesus ma challenge sa ng mga teso. Bogita Jesus man akiyang Kitail maor sodok. Jesus man a wise Kitail sang nan hell. Jesus man a kapuri Kitail toreng kauno. Mia yara chay ko poroporen maur chay sa chan na len na lang chay sa nama nanan sawat mesambaw yo rotorotala koaros mwon ko Koht arail maur pan lingaling. Okay ngoy I bought a full time job to just palilaw sa mamor ko poson par toto. Okay sa chukak tupak lang mga ngoy kiskisagi aramas mga karayang ran koaros. Okay, kisa moni aramas korayang anso koaros may kon mia ikakyang sawas. Pogita blessing. Karita chay chupan masak te wiyo koporopor ki ya. Chay so irailakan magan pupun sa sarawi. So apsang at chay toto kapita chay panlukur lang. Okay? Ranchay ko ikin kuskusayang ay paninayin ta mabang kilang. Pag makchay bang yung mwomwen moni te achay kel mon kauna pan apsang child ta chay bang warang wagi yasa mwomwen pan frozen up I kosayaya 20 trend the way money abangan work ya tama chay mimilale electronic transfer up tama samba songan introduce songan kito nan samba chay lanut kosola lala ye chipo ariyak chay koros me pokala moni and we are child got up mon kauno ta chay banut wariang pwede chay bangkang ale chipo po chay la sayar me chay ban lusang tolul wengkot mak chay solang ak chay la chipo. Okay, so ay kawewe ya wewen mo ay kawewe mo ay kautial makauno kamaray ni kiniya Satan ko saya 666 o tame 6 ki pwede 6
irano makauno kapikada aramas na ran kawano. So Satan ban tatongi aramas. Mesosay Koht when palianki kupron kauno. Okay, then anti-Christ makukuto kapang watak nan second Thessalonia Koreaw. Kapang watak wasaw silubayo first silubayo kasi saya tuan man of perdition tuan aramas mana maban kasi saya may makot. Okay, so aban tuan sambaba nimsakla aramas mana pilban uyu yang atra Koht makauna ya Satan ban tatongi. So you wasaw ibani didiya. Ibani didi wasa ok ban dola nan kapakap. Tami songan kawiwi yang Kitail me. Kesempwal Kitailan protong kauno. Gebo gia kapung Kitail tanin chapio mia karaba kito kapay kasayak Kitailan create offspring ya ni one kapete Kitailan ka para one kapete Kitailan and bilasa Koht. So ningen ran pukat ni palian spirit niyan sa Kitailan sapaler Kitailan ban men tona Kitailan way ni sapal at Kitailan panene ni sapal pokita kupurang Koht me plani nin tapio Satan de kagas ke me wiya ima wiya ka kaun como yo ngoy na natawiya klar kaun o Koht at rasohng kamora ta kaun I karapan me Kitailan kin kalongki porque kupurang Koht de sapul marmas me was akorusya. Okay, Satan kilkilim pali laud porque malawlaw tunta to malawlaw me aledi kodial pan is ngoy o yakarapan ay yumamor. Okay, yakarapan na chelu yumamor Kitailan Koht kupur pereng kin Kitailan kasi ya very good kapag Kitailan fellowshipang anga so me Jesus kat pun sampawat warongo itakre yamom itaiban sa ke kauno mwomwen Koht Jesus masanik may kilanger kauno may kilanger samayo pongoyo samayo sangatroyo Ria kampanut matawa awasan watawata magchawatak pana samo o yeraso masani o ngen saraw ramasani panan tapio chay kapikada aramas numomong Kitail. Okay, so yung magaradak Kitail unique chay sutupan aledi kawit mo ko saya incarnation lang ni chay sirigan chalagan may misalina na Amerika ni chay sirigan kinaliale ka school sapong tawlul mepit kapikipik na aramas karmak chay pilsojan dindayang rail resosa chay bang purultare uyuyang kupurang Koht niya ray kang gawin school pokita school in sambaka kawit kime chay kusang namong kite chay kus okay sambatang ka pwede reposon incarnation tuwa cha ke kamelele me niyom mela o kaya tuwa chay ban Jacque ngay melar ngano bang protokat kareta waun kikat man kitia besongan so okay sampatanga uya sangan kamelel ka railaro suguligi rubbish ne chay sirigan puruta rabude pinginsal puegi makchay sutintang ray puksarawi ay meralia ledi songa school kamko makchay kusang ni mong kia bete chay ban mela palwara chay kawiyala man kareta kesempwal man mwomwen bakala ba no purodo aba mo songan matamataw ko miyare na ramas Kitail puegi Kitail soja expose on chay chule lang songan matamataw ko atama kampagen Kitail chay soja menasala atay Koht har chay ko rayan songa choyo maban bilusan na wing Koht tuwa cha kalangan na kauno kitor pag chay liputija chay kertak chay solang chay Christian atama kayo ko sambal chay lenupsapal pa chay lenudana sa lakauno o wahneki chay minta kami chay liputija pay chay liputija ronger atan kauno watakir chachan chay chunok weweki ay railakan Iral come from far nanaray posan tuwa chay labalan sa ilak yo rawiyawo kauno kiyang rail kalangan okay por raka matawa makamu iputi nampanay na yo makumpongpong Koht million ape Israel makakampan menaniki okay po kapag imarag kapag
relalapot kapakapre amo sangan attitude aramas ko anso me kauno yuromoutan re memele liter resto uki arael palian lamalam te resto uki Israel merechi kitalale remena sala kot kano kunta cha parong rael karedan sa meresolang lainen re on kecil solan jel konon saro ko porogo do tro dang kauno dang kan rael laud pokita rekamele reasa yo saro ko sangya akecil poki cel kertanan nan mor water cel emetamun cel ban laudan baptizing en saro ya cela puwe kita kauno pokita acel triak acel patak sabungan kaluotelar manan ya kela panatay poson makareta cel wutan panip sapal pomor kapon potlong re cel Christ en kiyang cel ngen sarawi pok cel kak miniminang kapikipik kauno okay ban udu asa api men eukiyang cel I karapan sharing am pit Pwopwoud ola man liaman sote o al may rapan sote man kotong kauno irakoros rapan sangan struggle joy o pokita sote o al sedeng gintatong ki aramas porenuang kuporang Koht aramas man memimiliki kang kotong Koht Satan wiya tatongi porenuang kuporang Koht kareta Pwopwoud yawanara o yo raman Pwopwoud mau anso koros abangin sa chamao pira sa chamen kotong Koht okay chay kapaka main kaun Jesus kalangan kami kapag marami saraw kalangan kapag kiyang kami sabal mo limpa ko sabal mo masan kalangan kiyang kami sabal mo limpa ko ang kit sangan dyan in trapya niat pilsotra weweki ap niat watagir sabal mo masan se kamele Lord kom kaching kapag kitatan ituan mwomwen kami rasohng kami so ikarapan at kinlilang kapalakan ngayon south kailong kangkit anso koros me kilang kita kilang kami red kupray kito Lord po sangkakwaon kiyat maur sangkak kesempwal kangkit sangkakwaon kiyat Pwopwoud sangka kesempwal ki sapal mo kapikipik ka pwede kom kangkachin irong kit irong red kom iya kupram yo Lord kupray kit po sangkak chama-chaman me sa kapikipik dani tuwan kami sa waon ki paliwarat sangka sarawi yang kit kami usan alialunan kawitan ko santin maur makom kachin kasanediar so jewal sa sukak wogitala pon Satan bangin the tongue when atakat more. You kapag kiyang kamu yung gatun kupro kapayata panine koros. Makom gatun kat wasat. Te kom gatun korkorong yasek pag kom muitang kresa mo more. Muitang kresa mo more. Ipsapal. Kapre yang kauno more ni tuana chel nanratigit aralap iralaud riyaw silugo ko live and share agis kayang kasaya tuan tama kapikipik yawasan me sewutaro leleto ya ari I sewutaro makareta kamuyo ngay turor sang kauno chanana protongi chasuka ko dito san sarawi chasuka ko yoraman chakulanan lang chaban dukuriang kauno kapreyangi achamor muitangi anut kaunda po plan koros o karapa mau koros me sapulman kiyong sapul makapikipik ang kakpoy tarechel okay so makommen alita Christ kommen upsapal kaiten makommen up inanani kakela kayang kamay ijalang kamoren mo kaprayang kauna nor kom kakwiya kapakapwat nituan sapul momoy main kaun Jesus ipatrotong kamay ikamelele ngoy aramas tipanaman sang niyan so may puti kairta lel klakwat ipartisang kami ipakiyang kami yung kachin makong ya ikamelele menjang Christ kelep makakpainta tipaikan kom kachin kamakaleya kom kachin makong ya kom kachin katlong lalay kauniyata wiyakiniyala sangan aramas makom kacung kupurki yan wiyala amen anso koros me chaigun go to life ngaikin kapakap nan ngene ikakon
ikakon power and ngen sarawi memensair kami. Kareta makampil mimimpan aramas. Kom suka capan kita aramas kilikilanten tinta kom kapakapsana ng mongyong. Kauno ko masani yet ngoy wilejelet nuwani mo ng mongyong makapanrutungata ibang potlong. Okay? Chastukalan Jesus akakolong. Ap ni poson may banapchip sa balibang kasaya kalangan ng komoy kom katlong rey. Okay? Pwede ke komaleti na wani poson. Katlong pwede kom ritungongi wani mo na morso. And so what? Jesus katlonger na na mor. Arnan mon omupan pola te puralalang ren kauno na narena telu ye memor and so tapa kauno muitang sambon tapa te sambar tapa kauno muitang nia chai muitang era chai mora chai puko men kaparem tai men water cloud puksaraw po yenasa ya me masanen Koht kasayan ya me chikitala laking kamelelen. Okay? Well, mia yer masanen Koht o yicha alen mo atal kamelel koros me pass down sana na chai panine sana na chai Jacque sana na chai momoso chai bangin jok kasasohong ma chang likin masanen Koht chai kak suik pui sangan chang liki ko koros makanitan tong kitail utungan trepel and kalo kay kitail pen ema asanir na no seya nay aramas akan memela pui kiaral sosa sapol mamasan. Okay, masanen Koht i masanen komor ko pui epit ko prong Koht. Hallelujah. So bang kapakap o kairalak chai ban pileo iupana ponget klaki sa keo life. Kalangan ng account Jesus, kamgatong kupuro kapayata kit ko Rusya may upananan rumat. Pepolen kauno, tatogan nga namus sarawi, and we tatok na nat more. Kaya nang iyang kitame sana na rong, sana na wiya, maukan koaros, makusang remus and kamelelo aleta, so jamelel kan, mesa chikitalale, te an la rong, tepil kaskul sang, me prakita sa pulmomasan masani, sen kak shoik, sen bil kak shoik wutangan trepel, sen kak kon wasa chok wasa, asa mangeno, ngayon saud kan menpihr seli, ora prapaki simabang katalla. Se plead the blood of Jesus, ponat more, sampon manget, kodilel pan net, kitimki intang Christ, na numat, kitimkin trang Christ na itsirikan, kalangan kiyang kamu open door, Lord. Irailakan mebeluya kapakap kitatok, kitakan kidolan tatok, main Koht, kidolan business, kidolan kapay. So sa kalangan ng kamu, kumkachin masaniyar, mesong kapay kan, sender punot kimekot. Pwede kupromi kapayatat more, apsananeta rapagan kamu. Seek ye first the kingdom of God, o songkan mepung, sante kan mesagang punot kita sanane kamu mepangkat kito sa kaprayang kamu at kapin at kasapa kalangan ng kamu kaun Jesus mawiyat kaun at sangkamor. Amen. Amen. Kalangan ng Koht, kalangan ng kupromail mamaya mayan ki private prayer request kamu kak message ang kit pues sapan wiya kapakap kalangan.